Omugambuzi wa polisi abukyanga kya Albertine South Julius Akiza Allan nagira ngu akaruru k'okutorana chairperson b'ebyaro okwetoroora region egi kateerwa gye. Kurora ngo akaruru kari batakurunga abo kuba of course dariwo nk'ebicweka bimwe byo twabe tumanyire bijya kuturetera obuzi okusanga abantu bari chaotic ahantu tubase kudeployinga kurora ngo buri kimwe cyona akaruru kine kuri batakurungi obururu bwingi tumanagingire. Ibi bikiri aho aba NRM abingi abagikwatira ebendera ombwebembezi binjo murubo basinga okwetorora orembo rwa Hoima. Chairman LC1 Bank Sheng kiri kusanya kya kasatu ndaba mwana opozi rero kana kusigaza kakayinzira birungu kunye pangira mukuru ekika kozira bitegere ebimayini kulera abantu PDM bayani sako ziri mu za PDM kyoka this time PDM hindire mu naba maduka ya kubasa ya kuteka sonja kubayamba batunge sene bateka maduka kule bayini bagabira bakurunda bunka twaza muri suite ya Kasese Moses Kabagambe otwire antebe ya Reri Cell okumara hiye myaka 5 no yagaruka mu kasingo gundo murundi yaraganisa okwisi abatura obuhereza. Natungo bururu 12 obururu 12 unanyisimbire nawe yatungo bururu 14 so abantu banje barebwe n'imbaragane sangu okuntwire nimbakorera tindi kubasa kwija kuhindura. Martin Joseph owaba amwesimbiraho yikiriza ebyarugo mu karoraka by the way tukyakatera na tubaho bururu tubangi 10 bazanye simbira mu kibina echa FDC hano mu rero kotaje betinyine nsonga nakaruka kagenda akaruka likurungu kine buzibu kine nsonga yona nyondi nikiriza nikikuruga mu karuru kano. Omunyakasanga West Mande Ramadhan otwire antebeji yasingwa potoro ndiyo mujenyi ogihayo bururu 2-3 Mande hayo bururu 12. Ibikwerinda omyanya eji yona byaba bikwatisa mani twaza omurukunjiri ko akaruru ka LC1 kahindura ombusinje kutwariza hamwe omucyaro cya Ruborogota omuri Kebson Town Council noba abana b'amashomero bantu benda kuzumukaruraka tubabikiriza ebi beka nokizamu office y'umujeje wa mukuru w'ihanga agwe cyangeki akaruru kagendaje oyiro kugira ngo bamubambatika tukamwe baza kusinga kagendaje koko kumukicuma ngo akaruru ko nakataha narimwe bakatera kandi harimo n'abatakatira kandi harimo basinga n'abasinga kumukakaru generally katamburaje twatorana n'uwe shonga kandi nyina amasiko naza gutwara buri kigo cyone cy'abantu wetaga betushobigwe twitine mizo mu byaro shamwe shanga mizo tunywa mizo mabi indeba ngo shonga twatera karuru mazima naza kutwora omuri Kebson Town Council omwishaza lya Rubaho abasinga karuru baraganisa okorra omuntu waburejo bweni ndaganisa abantu banje abankunda bakampereza bemezi imbaraganisa kubakorera abakoreraje kinamani LC1 obomwe bembezo twaronda n'omukazi w'amazima kandi w'obushunanizi amakoraga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto Gilbert Mahangos na Dan Basibye.